थासिगे हौखिबा तांग कुन मंगा की दुमिदांग पुंग तरुक मखाई तारकपदा Leimakhong Army camp tege Laishram Kamalbabu Mangkhibagi thoudok asi Hakchinna Louduna Thabak Paikhatpinaba Manipuri Youth Front of Assam na Union Home Minister Amit Shah Da Taksinkhre MYFA ge President Thangzam Brozen na khutiek piduna ngarang kasar ge DC ge kuthangda Union Home Minister da pisin khiba cherola duda Laishram Kamalbabu asi Leimakhong gi High Security Zone to oidiba Indian Army ge 57 Mountain Division ge military camp ta changkhraba matung numidang pung taruk makhai tabadagi mangkhibani mahak MS Vinod Construction da supervisor oina thabak tawbani maram maduna yamna chingnaningai oiba mongda mangkhibagi thoudok asida Kamalbabu gi Manipur khangdoknaba Manipur Leingak Security Advisor DGP Manipur amasung 57 Mountain Division da yathang PBU 57 Mountain Division gi mathakta inquiry chathanaba Ministry of Defense ta khanghallu amadi mari lainaba stakeholders singna muknaba thokliba Manipur da micham miyam gi punsi kannaba kidamak thabak paikhanaba khanghallu haina cherola du taksinkhe masiga loinana Union Home Minister da pisin khiba cherola dugi copy sing Assam gi Chief Minister Union Defense Minister amasung Assam Human Rights Commission gi chairperson da su thaki कोई कसार गी गोसाइबु आइबु खुंगंगदुदा गी चखिबा कोई मणिपुर दा Leimakhong Army केम दा कंट्रैक्टर की थबक सुने लैरिबा कोई लाइश्रम कमलबाबू हारबु निमित तांग कुनमंगा सिदा थबक सुबम दा आर्मी केम दा संग्रगा मसागी सिग्नेचर तोर संग्रगा मफम खंगदना मांगरे असिगुम्बा चिंगंगाई ओ मांगखिबसी एखोई मसिगी दमकता आसामदा लैरिबा मणिपुर यूथ फ्रंट ऑफ आसामना आसाम की चीफ मिनिस्टर मसिंग डिफेंस मिनिस्टर लोइनाना होम मिनिस्टर ना सिंगबा कोई इंडिया गवर्नमेंट की लेंगाकते कोई मसी डीसी खुथांग दे कोई मेमोरेंडम बिजरे मरमदी हारिबा आर्मी केम दा संग्रगा मिसक अमा थिबु फंगदबाय बसी यामना चिंगंगाई ओइबा अदुम्बा थौदोक अमनि हाइना कोने लौजै मरम मसिना यारि मखै मणिपुर गवर्नमेंट नासु मसी अयांग मतमदा टेक्ता कायदना पुथोपियु हाइदना कोई मेमोरेंडम सबमिट तौजबनी